Muri Mali abantu babarirwa mu bihumbi bigaragambije mu murwa mukuru Bamako mu rwego rwo gushyigikira ubutegetsi bwa gisirikare. Amahanga akomeje kotsa igitutu Colonel Assimi Goïta uyoboye igisirikare ngo atagirana amasezerano n'ikigo cy'umutekano cyo mu Burusiya WANA. Vice President wa Amerika Kamala Harris yagiranye ibiganiro ejo kuwa gatatu muri Presidansi ya Amerika na Hakainde Hichilema watorewe kuyobora igihugu cya Zambia. Yamushimiye ko yatsinze amatora mu gihugu cye, avuga ko byagaragaje demokarasi iganje. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken kuri uyu wa gatatu yabonaniye i New York na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri Sameh Shoukry. Mu byo baganiriye harimo umubano wa Israel na Palestina, Libya n'urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rwubakwa muri Ethiopia. Muri Cameroon abaturage n'impunzi bakiriye bateye ingemwe z'ibiti zigera ku bihumbi 36 kuri hegitari 100 mu nkambi y'impunzi ya Minnawawo iri mu majyaruguru y'igihugu. Ni mu rwego rwo kurwanya iyaguka ry'ubutayu bwa Sahara, batera ibiti ahantu hareshya n'ibirometero 8,000. Naho muri Benin, Perezida Patrice Talon yakiriye Boni yasimbuye ku butegetsi ejo kuwa gatatu mu ngoro ya Presidansi y'i Cotonou.